Igihugu cya Ukraine kirimo kiratabaza leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu mpuzamahanga gukomeza kwitabara kuko yugarijwe n'intambara iri kugabwaho ibitero n'igihugu cy'Uburusiya bikomeje kuyibasira cyane. Ukraine ikaba ivuga ko igeze aho ikeneye ubufasha mpuzamahanga ndetse by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika. Igitero cy'Uburusiya kishe abantu 21 mu gihe Ukraine ivuga ko ikeneye izindi ntwaro zo gusama misile. Uburusiya bwagabye igitero kuri Ukraine bukoresheje ibisasu bya misile zo mu bwoko bwa ballistic hamwe n'indege z'intambara zitajya mu pilote zizi ku izina rya drone bwica nibura abantu 21 mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko intwaro zisama ibisasu zashoboraga kuba zarokoye ubuzima bw'abaturage bo muri Ukraine. Mw'ijoro ryakeye umurwa mukuru wa Kyiv n'akarere kawukikije byagabweho ibitero bya mbere byishe abantu benshi kugeza ubu muri uyu mwaka wa 2026. Abantu 17 bakaba batangajwe ko bapfuye ako kanya. Igitero cyakabwe kuri Ukraine kishe umuntu umwe mu gihe igitero Donetsk kishe abantu 3. Ukraine rero ikaba ikomeje gushishikariza inshuti zayo kuyiha izindi misile zo mu bwoko bwa Patriot zikorwa na Amerika zo gusama ibisasu bya misile ndetse no kwirinda ibitero by'ibisasu bya misile zo mu bwoko bwa ballistic Uburusiya burimo burakoresha buyirasa muri iyi minsi. Yatangaje ko yasamye misile n'imwe muri icyo gitero cyo mu ijoro ryakeye, ahubwo yavuze ko ari gutabaza amahanga akeneye izindi ntwaro zisama ibisasu igihugu cy'Uburusiya kirimo kirakoresha kirasa ku gihugu cya Ukraine. Volodymyr Zelensky akaba yinginze leta zunze ubumwe za Amerika ubwo yarukaga mu nama yahuje abakuru b'ibihugu ubwo bajyaga gushyingura umusenateri wavuganiraga Ukraine kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika igezeho ibisasu, ariko perezida leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ameze nk'uwishe amatwi ntagashaka kubyumva. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeyeho ko gutinda kubona ubwirinzi bwa misile zo mu bwoko bwa ballistic butanzwe n'abafatanyabikorwa bayo byatumye habaho abakomereka n'abapfuye benshi hamwe n'isenyuka mu buryo buteye ubwoba cyane muri igihugu cya Ukraine. Perezida wa Ukraine nyuma yavuze ko muri uyu mwaka intwari ihabwa inshuti zayo zo gusama ibisasu zagabanutse cyane ugereranyije n'umwaka wabanje 2025, aho muri uyu mwaka 2026 yavuze ko intwaro imaze guhabwa nta na kimwe cya kabiri kizo bahawe umwaka ushize. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko yarashe mu bigo bibikwamo ibikoresho mu bigo biturukamo ibikoresho biri Kyiv no mu karere kakikije, ivuga ko byakoreshwaga mu bya gisirikare kugira ngo batere igihugu cy'Uburusiya. Mu gihe rero perezida wa zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ataragira icyo abitangazaho kuri ubu busabe buri gusabwa na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, dore ko akomeje gutakambira amahanga avuga ko iyi ntambara imwugarije cyane. Ni intambara igiye kumara hafi imyaka 5, dore ko yatangiye mu mwaka wa 2022 ubwo perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na perezida wa Ukraine batangizaga ibiganiro bigamije amahoro, ariko Volodymyr Putin ntagire icyo abitangazaho cyangwa se ntashake kubyumva. Volodymyr Putin yavuze ko nta guhagarara kugeza Ukraine imanitse amaboko ikavuga ko izashaka kwishora mu ntambara. Ibihumbi n'ibihumbi bamaze kuhasiga ubuzima mu gihugu cya Ukraine, ni mu gihe indembe ndetse n'abahunga ibyo bamaze kurenga ibihumbi n'ibihumbi nabo bajya guhungira mu bihugu bitandukanye, bahungira muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu Burusiya ndetse n'ahandi hatandukanye. Ni mu gihe kandi Volodymyr Zelensky avuga ko atagize igikora kugira ngo atabarwe ahabwe izi ntwaro zisama ibisasu byo mu kirere bizwi nka Patriot ashobora kuza gutsindwa iyi ntambara ahanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Ni mu gihe kandi mu bihe bya vuba hashize Uburusiya bwakarije umurego mu bitero bya misile zo mu bwoko bwa ballistic bugaba kuri Kyiv, bituma perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko intwaro zo gusama misile zikiri nkeya byihutirwa ko babona izindi. Ibyo bitero bibaye nyuma y'iminsi 2 igikekwa ko ari igisasu cya misile cyo mu bwoko bwa Krysa cy'Uburusiya kiguye muri Polonye muri Poland, ubwo Uburusiya bwabagabaga ibitero henshi muri Ukraine kisha abantu nibura 8 barimo 6 mu muryango umwe. Ibi rero Ukraine ikomeje gutakambira leta zunze ubumwe za Amerika, ariko leta zunze ubumwe za Amerika ntacyo irabitangazaho.
Abasesenguzi mu bya politike nabo bagenda bavuga byinshi bitandukanye byerekeye iyi ntambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, dore ko kuva mu 2022 abasesenguzi mu bya politike hirya no hino ku isi mu Burusiya, Ubushinwa, Ukraine ndetse n'ahandi hatandukanye muri Afurika bakomeje gusaba Ukraine ko ishobora n'ubundi kuza kumanika amaboko, kuko iramutse itamanitse amaboko byinshi mu bikorwa remezo byo mu gihugu cya Ukraine, abaturage ndetse n'abandi batandukanye bizakomeza kuhatakariza, cyangwa se abantu bazakomeza kuhatakariza ubuzima, benshi bagahunga. Ariko Ukraine imaze gushora amafaranga menshi muri iyi ntambara, bivuga ko yananiwe aho itangiye kwiyambaza amahanga. Abasesenguzi bavuga ko mu gihe Ukraine itangiye kwiyambaza cyane, itakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itakambira amahanga, itakambira abanyapolitike batandukanye, ari ikimenyetso kigaragaza ko Ukraine yananiwe kuri iyi ntambara. Ni mu gihe Perezida Putin we avuga ko atazigera acika intege, atazigera ashyira hasi intwaro, ahubwo ko Ukraine ariyo izashyira intwaro hasi. Ubundi se abasesenguzi mu bya politike bavuze ko icyo Putin ashaka ari ukwisubiza agace ka Ukraine, cyangwa se kwiyomekaho agace ka Ukraine ifite, cyangwa se bavuga ko ari ak'Uburusiya, ariko Ukraine ikavuga ko itazigera irekeraho ngo, cyangwa se itazigera ihagarika intambara. Ariko uyu munsi ni itangazo ryasohowe n'ibiro bya perezida mu gihugu cya Ukraine rivuga ko itakambiye amahanga, igatakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukraine, Uburusiya bwize umuvuno buvuga ko bugiye kujya burasa ibisasu byo mu kirere bya misile bizwi ku izina rya Proto, kugira ngo nubwo Ukraine idashobora kuba ifite intwaro zo kugarura bino bisasu, mu gihe ibindi bisasu byaraswaga n'Uburusiya byagarurwaga n'igihugu cya Ukraine bitewe n'izindi ntwaro bahawe n'ibindi bihugu. Ariko Uburusiya bwabonye ko Ukraine ibisasu ibingibi biri kuraswa kuri Ukraine muri iyi minsi, Ukraine idafite ibitwaro byo kubihananura, cyangwa se byo gufata ibi misile byo mu kirere, ikavuga ko rero ariho yabonye igiye kujya ifatira kino gihugu cya Ukraine, cyangwa se igihugu cya Ukraine. Abaturage baratangaza ko babangamiwe n'iyi ntambara, abasirikare benshi bamaze kugendera muri iyi ntambara, ibikorwa remezo byarasenywe, amazu menshi yarasenywe, abaturage barahunze, igihugu kinini cyabaye amatongo, ubona ko ari ibintu biteye inkeke. Amahanga arareberera iby'iyi ntambara, ntacyo ari kubikoraho. Abaturage baravuga ko ubundi bakwiye kuba batabarwa n'amahanga, ariko iyi ntambara iramutse yivanzwemo n'ibindi bihugu, tubona icyo bita intambara ya gatatu y'isi yashobora kurota, kuko abahanga aramutse yivanze muri iyi ntambara, urumva byaba bibi cyane. Ibihugu byinshi bihanganye ku isi byahita bitangira kurengera buri gihugu cyabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika akajya ku ruhande rwa Amerika, ibindi bihugu nyine bikagenda bishoramo muri iyi ntambara, ugasanga bibyaye intambara nini cyane ivuga ko ishobora kubyara intambara ya gatatu y'isi. Ngibyo rero ibiri kuvugwa n'abasesenguzi batandukanye mu bya politike. Aya makuru ndetse n'ibindi bigezweho ni hano kuri BIA 250. Niba utarakanda subscribe, ihutire kuyikanda kugira ngo amakuru ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye bijya bikugerera igihe kandi gatanu kuri gatanu. Wongeye umva kuri micro, my name is Murode, loud and clear.